birebera ni aka karongo aka, ariko ko bimaze amezi menshi aka ngaka aha byaracuye. Hano byari negatifu, ngerageza ukwezi kwa mbere, ukwezi kwa kabiri, ngaka kano kako karagaragara kabaye nk'umukara, byari negatifu. Ngerageza ukwezi kwa kangahe, aha do negatifu, nakora ko bihango bigisa umutuku, ubundi kaba gasa umutuku, urumva. Ahandi kangaka ngerageza nabwo urabona ko kano kari negatifu. Abatubitse twari na twinshi. Ahangaha nabwo hari negatifu, ariko ukabona ko gasa nkaho kenda kugaragara katagaragara neza. Hacamo iminsi 3, ko nyuma y'iminsi 3 ngongera kwipima ndareba, nsanga nyuma y'iyo minsi 3 mpita mbona ni positif. Urabona ko kano kariho uturongo tubiri byari positif, kano kamwe na kano. Sinabyizeraga neza kuko numvaga nyine nshaka kubimenya. Nongeye bwa kabiri nibwo nahise nkonfirima aka. Muraho neza, mbahaye ikaze bakunzi ba Claire Mbabazi, bantu mukunda kwita ku buzima bwanyu, mukunda ibyo mbaha, mukunda ibyo mbakorera. Nizere ko mumeze neza, nizere ko muri amahoro. Uyu munsi rero ngarutse na video mwansabye muri benshi. Iyo twicaye muri salon mubyumva ko tugiye kuganira. Murabona ko mfite n'ibindi bintu bindi ruhande. Ibi ni bimwe mu byo nakoresheje byamfashije gusama vuba. Ubwo urumva ko rero ni video yasabwe n'abantu benshi bagiye bansanga inbox, abandi bagenda bandika ama comment ati Claire dufashe rwose natwe tubwire ibyo wakoresheje kugira ngo turebe ko byakunda. Uti byaranze. Ndagenda mbashiraho na message gusa sinshiraho amazina yabo kuko ntacyo byaba bimfashije. Umwe yambwiye ati mwiriwe neza Claire sha, nibwo ati izina rye ndarihisha, ati ntuye Nyamirambo kurya nyuma sha, nabonye ikiganiro cyawe kuri YouTube channel yawe uvuga ukuntu wasamye sha, wamfashije ukambwira nanjye ko byanze. Ubu ngubu nyibonye none hangiye kujya kwa muganga Runyange kwa Nyirinkwaya, please mfasha. Uyu ni umwe. Ubundi ati nakoresheje IVF byaranze, babarira umbwira ubwo buryo wakoresheje. Hari n'abandi rwose bagiye bampa ama comment. Uyu nguyu yavuze ati congratulations my bongo sha, congratulations my busha, nabonye ikiganiro cyawe mu by'ukuri ndanezererwa, ubyumve Yesu ni mwiza ibihe byose, nanjye usengere bizancemo. Mfite umwana w'imyaka 15, maze imyaka 8 byaranze kongera kubyara. Urumva nawe arifuza ubufasha. Ati hello Claire ça va, ati urabizi ndi umufana wawe, mbabarira umbwira uko wabigenje ngo ubashe gutwita. Nanjye ntegereje imyaka 5 nshaka gutwita ariko ntibirakunda. Ni myinshi. Uyu nguyu ati ndabona uyu nguyu amaze imyaka 10 ataragera gute, atarabyara. Undi nawe ati gute, kanze nawe nzibasomere ko ndazibashiriraho mutagira ngo ndi kubeshya. Message zisibye zaba expired, ariko yambwiraga ko yakoresheje na IVF biranga, amaranye n'umugabo w'imyaka 8. Urumva rero ibi ni ibintu umuntu avuga. Ndashaka no gukora n'ikiganiro kirakurikira iki ngiki cyo gusubiza abantu bagiye bampa ama bad comment kuri kiriya kiganiro naberetse, ariko sinishaka kwivuga uyu munsi. Reka uyu munsi twivugira ibyiza, tunagaruke ku bantu nshaka gufasha. Byibuze niba utaragerageza ibino bintu bimwe mu byo ngiye kubwira, uzabigerageze, ushobora kugira umugisha ukabona birakunze. Ni ukuvuga ngo ubundi ibi ni bimwe mu byo nakoresheje ibintu biri naturel. Ntabwo nigeze njya kwa muganga ngo bampe imiti, ngo bancishe mu byuma, ngo bambage, ngo bagire gute, oya. Ahubwo nakoresha ibintu biri naturel, nkoresha ibyo muri Dana-Farma. Numva bavuga ibya Forever, hakabaho n'ibya Dana-Farma, hakabaho n'ibyo muri Dana-Farma. So nakoresha njyewe Dana-Farma. Ahangaha hari nakoresheje 2 twa Maharane. Ndaza no kuza kubereka ukuntu tuba tumeze. Hari utwo nabitse kugira ngo nzadukoresheho video, ndabereka ukuntu tuba tumezemo imbere, mbabwire n'akamaro katwo.
nakoresheje iyi ngiyi bayita iracyariho n'ishashi igi chlorophylle plus guarana. Ndaza kubereka amafoto yayo neza mbabwireho n'akantu gatoya. Nkoresha iyi soya niyo na n'uyu munsi nayikoresha nubwo ntwite, kubera ko soya iri mu bintu umudamu akeneye mu buzima bwa buri munsi, mu binyampeke. Yego, ushobora kwishyira no mu gikoma niyo waba udashoboye kugura izi, kuko izi product ntabwo zihenda cyane ariko nta nubwo zihendutse, ariko kucyo ushaka nk'icyo umutima ushaka, amata aguranwa itabi. Ushobora no gufata za soya zisanzwe ukazishyira mu ifu y'igikoma ukanywa. Hari n'ingi yitwa Dynatonics, uragenda nza kubivuga akantu ku kandi. Nayo na n'uyu munsi ndayikoresha, ko uyikoresha utwite iragufasha cyane, igabanya isesemi, isereri, ibyinshi. Na n'uyu munsi ndayinywa ntwite nta kibazo. Hari ngiyi Insta Coffee Mixture, nayo narayikoresheje ariko ngubu ntabwo nyemerewe, kubera ko nkimara gusama ntabwo byari byemewe ko nkomeza kuyikoresha. Iyi chlorophylle nayo nkimara gusama uhita uyihagarika, ntabwo wongera kuyikoresha. Iyi maharane nayo ukimara gusama uhita uyihagarika, ntabwo wongera kuyikoresha. So rero ibi nibyo namaze gukoresha, kandi ntabwo nakoresha amapake menshi. Ubundi reka mpere kuri chlorophylle. Iyi chlorophylle akamaro kayo muri rusange, ivana imyanda mu mubiri. Mu busanzwe turakaraba, tugakaraba inyuma, ariko imbere ukibaza ngo nzakaraba ryari imbere mu mubiri wanjye. So iyi chlorophylle icyiza cyayo, ivana imyanda mu mubiri. Izi ni imfashamirire, nta nubwo ari imiti, ubundi ni imfashamirire. Akadusobanurira byimbitse, ariko Dana Farmer nyirimo nkoresha ibintu byabo kenshi cyane. Iyi rero iragenda ikagusukura, yongera imbaraga umubiri. Urumva ikindi kintu ukuntu ikoreshwa, ushobora kuyikoresha 2 ku munsi. Ufata ikiyiko kimwe kinini ugashyira mu kirahure cy'amazi, warangiza ukanywa. Ukuntu isa nta bara ryongewemo, ni ibara ryayo bwite. Ndaza no kugenda mbereka amabara yayo. Iyi ngiyi ikozwe muri guarana, ni plus guarana. Ntabwo ihumura neza, ariko icy'ingenzi nibyo ibiri bukore. Urumva ijya gusa nk'icyatsi. Muri rusange akamaro ka chlorophylle iroza mo imbere, ivanamo imyanda mu mubiri, metabolism yawe igenda neza, digestion igenda neza, igogorwa ryawe rigenda neza. Ntabwo ushobora gupfa kurwara impatwe unywa iyi chlorophylle, ntabwo warwara amara unywa iyi chlorophylle. Urumva byibuze ibyumweru 2. Ikindi nanone uranacya no ku ruhu, usa neza no ku ruhu. Ubwo n'abantu bakunda kurwara ibiheri, rero chlorophylle ni nziza. Nasamye ntarayimara, urabona ko hasigayemo nkigeze nk'aha ngaha. Nka nyuma yaho maze kubyara nayinywa, ariko ngubu ntabwo nyemerewe. Urumva ko akamaro ka chlorophylle ubusanzwe ni ugukora isuku, ni ugukora isuku mu mubiri. Noneho ikindi kintu cy'ingenzi, iyi rero maharane, iyo maharane iyo akamaro kayo ni ugukora isuku muri nyababyeyi. Urumva urwaye ibibyimba bivamo, urumva ubabara imihango, unywa maharane, imihango igahagarara kubabara, ntukajya ubabara cyane. Iyo nanone ugira imihango ihindagurika cyane, unywa maharane, kubera ko isohora imyanda yose iri muri nyababyeyi. Warangiza ugasubirana imihango yawe ku murongo. Ubwo urumva n'abantu bakunda gukoresha onapo cyane, urabona ko yaba ari twa tunini two kunywa banywa buri minsi 3 ngo wirinde gusama, natwo tuvana imihango yacu ku murongo. Iyo unyweye maharane rero isubiza imihango yawe ku murongo. Ikindi cyiza cya maharane, yewe binanditseho ko ifasha n'ubundi ku bantu baba barabuze urubyaro, kubera ko niba ibibyimba byavuye muri nyababyeyi, muri terisi, ibintu byose, imyanda yose yavuyemo, aha hose hakeye hameze neza, urumva ko wagira gute, hakuntu utasama. Yongera n'amahirwe menshi yo kuba wasama. Ubwo rero urumva nzi ko akamaro ka maharane. Maharane ikora cyane kuri nyababyeyi. Ukuntu imeze, utuntu turimo ndatubereka mbegereye. Kano ufata 1/2 ukagishyira mu mazi,
ukatureka tukayenga nyuma y'iminota 30 ukabona kunywa. Iyo ugiye kujya gufata imiti barabigusobanurira byose, ndanabifite ndabicuruza, nubishaka uzaza inbox umbaze nkubwire uko bigura n'uko bikoreshwa. Chlorophylle nayo unywa 2 ku munsi, mu gitondo ikiyiko kimwe kinini mu mazi ugahita unywa n'ikiyiko kinini, babinanditseho hano, babirandikaga hano munsi. Ufata ibiyiko 2 binini chlorophylle ugashyira mu mazi, 1/2 cya litiro y'amazi, ubundi ugategereza iminota 30 ukabona kuza gufata ibindi. Ngo iki nicyo kintu ubanza kunywa mbere y'ibindi byose, hagati hakurikizaho maharane akaba ari unywa ya 2. Wamara kunywa maharane ya 2, nyuma y'iminota 30 nanone ukabona kunywa iyi soya bean. Iyi soya bean iraryoha, urumva. Iyi rero iyi soya bean irafasha ubusanzwe. Iyi ngiyi soya igizwe cyane n'iki? Iyi ngiyi ni soya gusa, nta kindi kintu cyongewemo. Nureba no muri ingredient handitseho ko ari soya bean gusa, nta kindi kintu cyongewemo. Ubwo urumva rero irimo energy, harimo carbohydrate, harimo proteine, harimo vitamine A, harimo calcium. Niyo mpamvu mu binyampeke harimo calcium, kandi impamvu wemerewe no gukomeza kuyinywa utwite nuko calcium ni imwe mu bifasha umwana kugira amagufwa akomeye, ndetse n'umubyeyi kuba yagira amagufwa akomeye. Ikindi na vitamine A ni nziza cyane kubera ko ituma umuntu agira amaso meza. Ikindi ifasha wa mwana mutoya uri mu nda uri kwirema kuba yazabasha kugira amaso abona neza. Nyine ni ingenzi cyane. Nshaka kujya mbategurira amadokumente cyangwa se utuganiro dutandukanye ku gusama, kuva ku mwana asamwe uyu munsi kugeza agize amezi 9 avutse. So muzigiraho byinshi, aba abitegura gusama ndetse n'abatwite kuri uyu munsi, kugira ngo twese tungurane ibitekerezo, kubera ko birafasha umenya uko ugomba kwitwara. Iyi rero iyi Insta Coffee yo nayo ntabwo wemerewe kuyinywa utwite, kuko nkimara gusama nayo bahise bayimbuza. Ubusanzwe ni nziza, yongera amavangingo ku mudamu, yoza nayo muri nyababyeyi, bituma wumva nyine umeze neza. Ikindi karanaryoha, gahumura neza. Nayo yinyweye ntabwo wongeramo isukari, cyokoze ubishatse washobora gushiramo ubuki, ariko kararyoha kaba kameze neza. So rero aka ni ibanga ry'abadamu. Iyi rero bayimpaye ryari? Nkimara gusama nahise nagiraga isesemi, nkabura peti, nkumva ntabwo rwose wapi kurya bikananira, bahita bampereza iyi ngiyi Dynatonic. Iyi ngiyi akamaro kayo ni kenshi cyane, ni byinshi cyane, ndagerageza kuza kubishyiraho. Ituma utagira isesemi, ikongerera imbaraga. N'abantu bashaje kwa kundi uba utagifite imbaraga wayikoresha. Yongera metabolisme yawe, inda ishobora kutavamo. Ujya ubona hari abantu bakunda kugira miscarriage cyane, ugasama inda igahita ivamo. Ugiye unywa iyi ngiyi ntabwo byashoboka. Dynatonic akamaro kayo ni uko uhita ugira uyifata mu bihe bya mbere, ku buryo nko mu cyumweru cya mbere bakubwira ko ugomba kuyinywa, ugenda uyinywa mu byumweru bitandukanye. Tuvuge igikatu cyayo nagisize, ariko uko ikoreshwa mu cyumweru cya mbere ufata 1/2 cya kapu, mililitiro ubwo 15, ugashyira mu kintu ukanywa. Ibifitemo n'akantu kayo, ibifitemo n'akantu kakwereka amasantimetero, amamililitiro. Ngiyi 15 iminsi ya mbere, ariko icyumweru cya mbere. Mu bindi byumweru bisanzwe ukajya ufata kano gakombe kose, akaba ari gushyira mu guki. Kano gakombe kose ni mililitiro 30. Tugashyiramo, uhita usukamo ukanywa, ntabwo wirirwa ugafungura, usukamo ukanywa gutyo gutyo. So urumva rero ibi nibyo nakoresheje. Ibi rero aka ngaka ni keza. Urabona ko iyo umuntu agisama aba afite imbaraga nkeya, kumva udashaka kurya, nta peti ufite, kakongerera peti. Nagize n'ibibazo byo kudashaka kurya, hahandi apeti yanjye yari iri nkeya, iri hasi, kurya ari ukwihata. Ariko ngitangira gukoresha iyi ngiyi yagiye imfasha ku buryo ubona ko hari impinduka. Mana yanjye, abagore bose basama bakabura apeti,
rero ikintu kibura birakugora kuzabona amaraso ahagije mu gihe utari kurya nk'uko bikwiye. Na n'uyu munsi ubu ngubu iyi ngiyi inagufasha no kongera amaraso muri rusange. Ni ukuvuga ngo iyi ngiyi ku mudamu utwite ni B umugani wa ba bandi. So rero mu bashaka gusama cyane, chlorophylle na maharane barabiguhana, ni ingenzi. Ikindi, hari ikindi kintu gituma abantu badasama nanone, ama infection. Iyo uhora urwara ama infection cyane, ubwo nkoresha na feminine wash ya muri Dena-Pharma, kubera ko nkoresha na feminine wash kubera ko bikurinda n'ama infection, kugira ngo ya myanda yose ikomeze igende. Ukanywa n'amazi menshi, kuko burya kunywa amazi menshi nabyo biri mu bituma umubiri w'umuntu ubasha gusohora ama infection, ubasha gusohora imyanda, ubasha gukora igogorwa neza. Ni ukuvuga ngo rero n'amazi, iyo umuntu atwite agomba kunywa amazi menshi ashoboka. Ibi rero ni bimwe nakoresheje kugira ngo mbashe gusama. Nabigerageje nk'amezi nk'ane, nk'ubu ngubu mfite udutesita two nabashije kubika, nuko ntabitse inshuro nyinshi, nk'amezi nk'ane gerageza gusama bingora byanga. Nakoresheje amezi yose nagerageza gukoresha. Urabona hari nugenda ureba nuko tumaze amezi menshi ushobora gusanga tutakigaragara. Urabona nk'aka ngaka n'ipima bwa mbere byari negatifu. Sinzi niba umurongo ugaragara neza, reka ngerageze gufokasinga neza. Ahantu birebera ni aka karongo aka, ariko kuko bimaze amezi menshi aka ngaka aha byaracuye. Hano byari negatifu, ngerageza ukwezi kwa mbere, ukwezi kwa kabiri, ngaka kano kako karagaragara kabaye nk'umukara, byari negatifu. Ngerageza ukwezi kwa kangahe, aha do negatifu. Nakora ko bihango bigisa umutuku, ubundi kaba gasa umutuku. Urumva ahandi kangaka ngerageza nabwo urabona ko kano kari negatifu. Abatubitse twari na twinshi. Ahangaha nabwo hari negatifu, ariko ukabona ko gasa nkaho kenda kugaragara katagaragara neza. Hacamo iminsi 3, kuko nyuma y'iminsi 3 ngongera kwipima, ndareba nsanga nyuma y'iyo minsi 3 mpita mbona ni positif. Urabona ko kano kariho uturongo tubiri byari positif, kano kamwe na kano. Sinabyizeraga neza kuko numvaga nyine nshaka kubimenya. Nongeye bwa kabiri nibwo nahise nkonfirima kurabona ko kahise kamana ko positif. Ariko nagerageje amezi 4 buri kwezi ngerageza ndebe ko byagenda gutyo. Rero ku muntu ushaka gusama n'ukwezi wumva byatinze, ntabwo ubyumva. Rero ngutu two nagerageje twose, n'utu nagiye njugunya, nibagiye kubika, natangiye kubika nyuma. Byanga ndavuga atari gusa ubundi wagerageza nkongera ngafata iri ngibi, kuko nyuma y'amezi ngiye nk'umunani cyangwa amezi 6 mavuga ati mpora nkaraba inyuma ku mubiri, ariko si imbere mu mubiri mperuka gukaraba ryari. Nubwo mfata amaharane nkayinywa kugira ngo nkore isuku mu mubiri wanjye, ndetse na chlorophylle kugira ngo nkore isuku. Hari igihe wifata ukumva uhorana imbaraga nkeya, uhorana ubunebwe, nuko nyine metabolism yawe itari gukora neza. Icyo gihe rero chlorophylle niho ikenerwa, kandi ni na anti-age. Chlorophylle ni anti-age kubera ko ugira itoto iyo unywa chlorophylle. Iyo unywa bino bintu byifasha by'insimburamirire, hariya twabyita bino bintu by'inyunganira. Iyo ukoresha bino bintu by'inyunganiramirire uhora usa neza. Abantu bakibaza impamvu udasaza, abantu bakibaza impamvu uhorana itoto, kubera ko wivura n'ubundi byiza bikwiye. Numva rwose byambangamiye kugira ahangaka. Ni ukuvuga ngo ubundi iyi Dynatonics yongera imbaraga mu mubiri wacu, ituma impyiko zikora neza, ituma ibihaha bikora neza, igabanya umunaniro, yongera imbaraga yaba iri fizike, iboostinga immune system yawe, itreatinga urumva iyo itreatinga, isubiza imihango yawe ku murongo, ibyo nabibabwiye. Yongera ubwonko mental function, yongera appetit, ituma umubiri wawe ugira ikindi, ituma gukura kwawe kugabanuka,
umva ni anti aging, slowing aging process. Ubwo urumva rero ku badamu nanone yongera amahirwe yo kuba wasama, nanone ikongera n'amahirwe yo kuba utavanamo inda mu gihe abantu bakunda gukuramo inda. Ni ukuri kano kantu ntuzakabure pe. Ubwo rero wanahageze ugiye kwivuza bakubwira n'ibindi bisanzwe, bakabanza bakanagupima, ni abadogiteri ni abaganga, bakanagupima bakamenya ibyo ukeneye kurushaho, bakamenya umubiri wawe impamvu umeze gutyo na gutyo. Ubundi nta muntu n'umwe, nta mubyeyi n'umwe yifuriza kuba yaheka, kubera ko ni inzozi za buri mudamu wese n'ibyifuzo bya buri muryango wose kuba wagira urubyaro, kuko niba ari ikintu kibabaza ni ugushaka ntubyare. Hari abifuza wenda kubaho bashaka ariko ntibagire abana, ariko niba ku mutima wawe ubyifuza ukaba ntabwo uri kubibona, ndabizi birababaza cyane. Ubwo rero maharane nayikubwira rwose, n'abantu bagiye bakoresha maharane bagakoresha chlorophyle bigatuma babasha kubona urubyaro, cyangwa se bagasama, cyangwa se bagakira bya bibyimba byo mu nda, baze kuza kutubwira, cyangwa se bagakira ama infection yabarezengereje yandi idasanzwe bagakira, baze kujya muri comment bambwire, kuko ibindi gukora ntabwo ari ukwamamaza, ni ukuri kw'impamo. Rero imibiri y'abantu iratandukana, nk'uko turwara umutwe nkaba nakwivuza paracetamol ngakira, undi agakenera cya kinini cyo mu mazi, undi agakenera kujya no kwa muganga akaremba. Niyo mpamvu hari ababikoresha wenda ugasanga biratinze kubona resultat, cyangwa se bikanga, kandi hajya no gukoresha na IVF bikanga, kandi hari abakoresha IVF bikemera. Ariko amahirwe menshi ni uko bino bintu biba bikora. Ndashaka kugira ngo mbabwire kuri soya ho gatoya. Soya impamvu navuze ngo ifite proteine nyinshi n'akamaro kayo. Ubwo urumva soya, iyo uriye soya amagarama 100 uba uriye proteine zingana na 36.5%. Warya inyama mu gihe arizo batubwira ko zifite proteine ukaba uriye 20%. Warya amagi angana na garama 100 ukaba uriye 12%. Urumva ko toujours soya ziracyari hejuru, kandi muzi neza ko proteine ari ingenzi cyane ku mudamu utwite. Ubundi reka nkubwira kandi kamaro ka soya, wumve ku badamu batangiye kurya soya bakiri kare. Abagore batangiye kurya soya bakiri batoya bagira uburumbuke aricyo bita fertilité bwiza, kandi igihe bageze ngo muri menopause nta bibazo byo mu zabukuru bahura nabyo, kubera imisemburo ya kigore yitwa phytoestrogene ikora kimwe na estrogene iboneka muri soya, ifasha abageze muri iyo myaka kuko iba yaratangiye kugabanuka mu mubiri wabo. Kurya soya rero kandi ku mugore bituma imihango yabo igenda neza, cyane cyane iyo bagira ibibazo bifitanye isano na oestrogene. Ibi rero byagaragajwe n'ubushakashatsi bwakozwe n'ikigo gishinzwe kurwanya kanseri muri Amerika. Abagore barya soya ibarinda kurwanya kanseri y'ibere. Ubushakashatsi bwagaragaje ko abagore bo mu bihugu bikunda gukoresha soya nk'Ubuyapani, Korea ndetse n'Ubushinwa badakunda kugira ibibazo nk'ibyo. Soya kandi ifasha abagore batwite n'abana bageze mu gihe cy'ubugimbi n'ubwangavu, kubera ko ikize kuri calcium, fer ndetse na magnesium. Zagenda bigarukaho calcium izamarira iki umugore, fer zamarira iki umugore, magnesium simarira iki umugore. Soya ifasha abarwayi ba diabete kubera ko baba bakeneye ibyubaka umubiri. Buriya abarwayi ba diabete bakeneye ibyubaka umubiri cyane kurushaho. None narya inyama zirahenze, amagi arahenze, ariko nafata soya ararya za proteine nyinshi, kandi abe anagize gute, abaninjije za proteine atanahenzwe. Amata ya soya aba meza ku bana no ku bantu bakuru kurusha amata asanzwe, kuko proteine zo mu mata ya soya zigogoreka kurusha izo mu mata asanzwe, ndetse no mu nyama zisanzwe n'izikoze muri soya, tofu se naho nuko. Ibyo tofu urumva ko nazo zituma igogora rigenda vuba vuba. Ibi byo byagaragajwe n'ubushakashatsi bwakozwe mu ishami ry'ubuhinzi mu Bufaransa. Ku bagabo rero kurya soya birinda kanseri ya prostate, kuko murabizi kanseri ya prostate ukuntu muri iyi minsi nayo yeze ku bagabo, ngo nabo soya ntabwo bayibujijwe, nabo bayirya. Soya kandi irinda amabuye yo mu maraso bita trompone du sang. Ku bafite rero cholesterol nyinshi nabo soya irabafasha.
soya ikumira imirire mibi kuko ibonekamo intungamubiri zihagije kandi ikaba igura amafaranga make ugereranyije n'ibindi biribwa bibonekamo intungamubiri nk'iza soya. Urugero, ikiro cy'inyama kigeze kuri 5,200, mu gihe ikiro cya soya kiri kugura angahe? Ku isoko simperuka ariko ntabwo cyarenza 3 uko biri kose. Icyitonderwa ngo igihe ukoresha soya cyane ugomba kwirinda kurenza garama 55 ku munsi, kuko iyo urya nyinshi nabwo ushobora kurwara zimwe mu ndwara twavuze haruguru. Rero irinde ko iyi soya irinda ku muntu wayiriye ku kigero gikwiye, ntabwo wemerewe kurenza garama 55. Iyo bakubwiye ngo ikiyiko kimwe aba ari garama zingahe? Ikiyiko kimwe aba ari garama 10. Urumva rero iyo unazihekenye kwa kundi bazikaranga nk'ubunyobwa bakazihekenya, ntabwo ugomba kurya nyinshi, ugomba kubara. So nizere ko rero musobanukiwe n'akamaro ka soya ku badamu, ku bana ndetse no ku bagabo. Ni nziza wayihekenya, wayinywa mu gikoma, wayirya nk'ubunyobwa, wayinywa, wakora amata ya soya. Ndashaka no kuzabakorera amata ya soya muri iyi minsi, nkabakorera amata ya soya tukayanywa tukareba ukuntu ameze. Insta coffee ntabwo nigeze nyivugaho byinshi cyane ariko nzayigarukaho ubutaha. Reka rero mbashimire mbabwire ngo ni ukuri ni byiza, Imana iduhana umugisha. Ndifuza ko buri mubyeyi wese yaheka, ndifuza ko buri bantu bose baremerewe kano kanya Imana ibasubize mu izina rya Yesu. Ndabizi muraremerewe, mwarivuje, mwakoze ibishoboka byose ntibyakunda, ariko mukomeze kwizera, mukomeze gucika intege. Ikindi inama nagira abo bantu bose babura urubyaro agategeza igihe kirekire, wagiye kwa muganga niho hantu hambere, bakabanza bakagupima wowe n'umufasha wawe bakareba ko muhuje, hari amaraso adashobora kubyarana, icyo ni kimwe. Icya kabiri bakanareba ko nta kindi kibazo gihari kuri nyababyeyi, ugaca muri ecography, bamara kubabwira ngo muri bazima, akaba aribwo mushobora gutangira kugira gute kwivuza ibindi. Ariko ikintu cya mbere gera kwa muganga bagusuzume barebe uko uhagaze. Nicyo nakubwira. Nizere ko rero mwanyuzwe n'iki kiganiro, nizere ko mugiye kubigerageza. Niba ari n'ababigerageje bikabahira nk'uko nanjye byampiriye, ni umugisha kuri twebwe, kandi nshimira Imana ndetse n'abantu bagiye bangira inama muri rusange. Kamubwira ngo mwakoze cyane kubana natwe, dusubire ubutaha. Ciao ciao, bisous, bye.